Jadi wantian ulun hendak betakonan pertama lawan acil di muka nang bakar rudung hirang. Sudahkah beleki cil dipadehakan, ujar tadi belum ulun mama dehiakan. Dilihat muha hendakkah belekian, bila hendak beleki cilai ini syaratnya ulun memberi ipian. Cari nang calon laki cilai itu penyayang, dan nomor 2 cari nang pengertian, dan nomor 3-nya cari nang setia nak ada mandua akan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, ketiga syarat tadi ada dalam diri aman. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini berataan, nang pada hari ini kita tak kumpulan. Kita hari ini pastinya bertemuan di Anjir Muara, kita berdapatan pada hari Sabtu ini bertepatan. Jadi nang lawan pian bapak ibu berataan, nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Baik nang di kiri di bangku dudukan, atau abang kamera nang paping di tangan, atau ibu bapak nang lagi berduduk pian ada di dalam. Jadi berataan kami menghimbau pian nang ada di sini kita saberataan, nang pada hari ini kita bertemuan. Jadi nang tak lupa malam hari ini kita hanya berdapatan di Anjir Muara, kita berdapatan. Jadi nang lawan pian ulun nang pemula ada mengucap salam. Kaina salam kami jawab berataan, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Mana menjawab salam insya Allah rejeki kita dilancarkan. Lawan topang jua bila menjawab salam suatu kewajiban. Nang istilah kata supaya hari ini menjawab sabarataan, mungkin mengucap salam kami mau ulangi akan. Jadi gesentian di sini berataan, baik ibu bapak nang hanyar datangan, atau sudah lawas nang imbah makanan, atau ibu bapak nang pian berduduk atau berdirian, nang jelas hari ini pian berataan. Selamat berjumpa lawan kami bertemuan, madihin nang pemula kami main akan. Jadi pertama-tama kami mengucap salam, gesan ibu bapak di sini berataan. Kaina salam kami pian jawab akan, lawan menjawab salam insya Allah kita hidup selamatan. Saumpama hari ini ulur mengucap akan, lawan puhentian ini selamat pagi pastinya berataan. Kira pagi aja kita pacang salamatan, lamunnya tumpang salam insya Allah kita ini selamatan. Nang istilah kata seharian sama laman, lalu sekali lagi ulun mau ulangi akan. Gesan ibu nang minum kopi jawab aja sampian, nang istilah kata aman jawab salam hari ini sampai dataan. Baik nang awak kurus atau awak sing genalan, kayak karudung hirang duduk di belakang, nang jelas pian bila menjawab salam bulah sabarataan. Cuman menjawab salam biar di dalam hati kada usah benyaringan. Lalu sekali lagi ulun mau ulangi akan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Jadi terima kasih ibu nang berduduk nyaring menjawab akan, baik nang di muka duduk di pamukaan, atau di belakang nang genal-genal pian. Jadi terima kasih nang mana bang salam nyaring menjawab akan, mudahan lagi pian makin hari tambah sayang. Alah tambah sayang. Jadi tadi pian sudah ulun doakan,
mudahan lagi pian ujar ulun tambah sayang. Jadi hari ini kami melanjutkan pertama-tama suatu penghormatan kepada ibu bapak di sini bertaan. Cuman hari ini kami kada kawa menyembeti bertaan, lamun kada mengurangi rasa hormat kami lawan pian bertaan. Jadi pangantinnya sudah bang turun tadi nang di dalam, pangantinnya besilih tadi imbah benikahan. Jadi bang salawat ulun mau ucapakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pangantin dua laki binian, pian panjang umur selalu sehat badan. Sehatnya pangantin di jalan ketaatan, sehatnya pangantin dikuatkan iman. Mudahan pangantin berdua para jekian, apa usahanya diberi keberkahan. Mudahan pangantinnya selalu dalam lindungan, dunia ke akhirat tak akan terpisahkan. Allah terpisahkan. Jadi bemadihin bu ulun lanjutkan madihin nang pemula, kita kada lewas kikira memainakan. Ayo ha ulun lawas sabuting permintaan, mulai besalawat dasar kahuhum mapan. Mungkin nang di arinya parak lawan tusing melihat hajapian. Jadi saumpama ulun ada permintaan, hakonkah nih bang ibu pian mangabulakan. Pian toh hakonkah karumah satu mat kipas angin injem makan. Bu paloh benar dasar nang bujuran, ibu tuh nang gimoy menyorong kipas angin nang ada di tangan. Lamunnya nang itu pian menjulung akan, kikira ulun haja nang anak saurangan. Jurang nih supaya kami sarumbungan bu kada kapanasan. Saumpama pian bu kada auran, adakah tuan rumah kipas angin labihan. Bilanya kadeda ulun main kuakan, berangai ke masjid satu mat main jam. Lalu berlanjut kami bermadihinan, tadi kipas angin betadi sudah kawan. Merasa ikon ulun kilai berpaluhan, jakanya mengerti ajil nang di muka nang duduk pamukaan. Nang pian hari ini pakai baju hirang, caka tuh mengerti kilai bebujuran. Berangai pian kasini kipasi pamadihinan. Lalu betarus ulun bemadihinan, ibu tuh mengawai hendak injem lawan kawan. Urjar kipas angin hendak mangipasi pian. Jadi wan pian ulun mamadahaka, bila bujur rupang pian hendak mengipasi lawan pamadihinan. Cepati ibu nang gemoy kipas to anginnya iyan injem makan. Bila nyata lambet pian rugi bebujuran. Jadi kipas angin ambil dahulu pian, bilanya kaina pian mangipasi amang. Kita kaina berduduk di sini betatayang. Lalu bang ulun hari ini melanjutkan, sebelum menyuruh betatai lawan pian, mangai takuni hulu kalau si jin laki ada beisian. Harau pian betatai lawan bini kurang. Jadi wan pian ulun hendak betakon pertama lawan acil di muka nang bakar rudung hirang. Sudahkah beleki cil dipadehakan, ujar tadi belum ulun mamadahiakan. Dilihat muha hendakkah belekian, bila hendak beleki cilai ini syaratnya ulun memberi ipian. Cari nang calon laki cilai itu penyayang, dan nomor 2 cari nang pengertian, dan nomor 3-nya cari nang setia nak ada mandua akan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, ketiga syarat tadi ada dalam diri aman. Ala diri aman, jadi lawan aja ulun menarusakan. Lawan ibu di
kita alhamdulillah hari ini bertemuan. Sekalinya sidin manglih kade deleki itu beisian. Jadi lawan ibu sakadar memadahkan. Nang ini amang harni kawan ulun seorang. Mengainang lanjut aja ngapa pian teruskan. Jadi lawan ibu di sini ulun bepada. Bilanya pian bu hendak tuh beleki di sini nah ulun pada. Yang masalah bini tuh hak nang di rumah. Ulun tuh beizin nah ibu pang sudah. Bila hendak pang kawin ujarnya silahkan menikah. Napa ujar ulun pian ma izin makan bila bini menambah. Karena tuh ujarnya suah mandang cara mah. Bila ma izin makan surga dibeles Allah. Namun kayak gitu lanjutakan aja kisah. Jadi lawan acil pulang ulun bepada. Bila inya pian hakun lawan cilai ulun. Masalah tuh jujuran ada usah gelisah. Ulun tuh pang cilai ma angger pang soda. Duit 50 juta apan sak 2 buah. Bilanya pian hakun Jumat kita menikah. Nyaman lawan pian ulun pulang bepada. Lawan bini tuha bertinggal kita sarumah. Lalu bang ulun mangai mana resakan. Jadi kade hakun lamunnya tuh bertiga. Lawan nang bini toha sidin digabungakan. Jadi ujar sidin mangai di dalam hati. Hakunai lawan pian asal kaina dianjir rumah diulahakan. Masalah rumah tanang aja sampian. Napa pian hendak pasti ulun usahakan. Jadi lawan pian pulang harus paham-paham. Melihat calon laki kalau limbui bepalohan. Pian itu kasini nah disapuin saya. Disapuin saya. Selesai dari awal kami bermadihinan. Ibu kerudung hirang lawas benar memandang. Dilihat dari muha sidinnya pak aksian. Liati kaning liwar kagegenalan. Coba tuh liati kisah betalipunan. Lalu lawan ibu ulun mau ucapakan. Kaning sidin genal potongan jembatan rumpiang. Jadi wan ibu ulun kecewa bebujuran. Di hadapan calon laki pian betalipunan. Ulun tuh curiga jua membahayakan. Akun hak beteleponan pian lawan selingkuhan. Lalu bang ulun mangai mentarusakan. Masalah ibu tadi laina kita lanjut pulang nang pamandiran. Berhubung sidinnya lagi betaliponan. Jadi hari ini buai kita bertemuan. Lawan bubuhan anjir kita berdapatan. Jadi alhamdulillah kami himung benar lawan pian bertemuan. Suatu pertama kami nang di jalan malam tadi salamatan. Lawan buhan pian hari ini kami doakan. Bagi buhan pian di sini nang saruan. Mudahan kaina bulik hajat dikabulakan. Jadi bang ulun pulang melanjutkan. Kepada tadi ibu ulun pulang mau ucapakan. Jadi lawan pian tak lupa hari ini tampulu berdepatan. Sidin tadi datang nang ini bang bulu kuduk asa cagetan. Jadi wan pian ulun mamadahi sabuting mamadahkan. Bila lawan ulun pian tuh memandang jangan talalu dalam. Bila talalu dalam sangat membahayakan. Kaina siang terkenang malamnya tak bayang-bayang. Kalau bang ulun buai menarusakan. Sudah tongah ampih pian betalipunan. Jadi nang lawan ibu ulun hanya mendoakan. Mudahan jodoh pian lakas mendapatakan. Nyaman lakas pulang pian guring bakawan. Nyaman pian ampih buai kadinginan. Jadi bang bujur hin tadi ujar pian. Mudahan jodohnya lakas mendapatakan. Nyaman bila subuh abis manggigil kadinginan. Ada sudah laki di
ulah raragepan jadi lawan pian mau ulun jua hendak beta takunan ini anak pian kah nang bakar rodong abang konang kopang inya memakai baju habang karodong hirang hari ini tentunya hendak lawan ulun jadi nang kedua anak pian ngito jadi anak ulun jua anak ulun jua jadi nang di belakang pintar memadahakan nang mengikuti anak di esoh kaguringan jadi jaujarnya memadahi anak sidin tu abah bemadihinan lalu nang tak lupa ulun menakuni pian hakunkah beisi abah nang ni awak hirang salah awak hirang ulun memadahakan karena wayah ini kita lain sudah zaman lain zaman bahari ulun memadahakan bilanya bujur cinta kita dijelesakan besar bujur sulit karena cilai cinta ada memandang warna kulit tapi cilai cinta memandang warna duit ala warna duit jadi bujur benar pian bapak badahan lamun nang kayang itu tasarah aja pian takun itu akhirnya bila imbah madihin hakunkah bini kadua nyaman nang bepandiran jadi lawan aja sebelum tuh betakon satu mak ulun bertanya bilanya kaina jadi kita cocok pandirennya ulun tuh karumah kaina salah jur bepara dikira tujujuran memintai berapa juta berapa juta jadi nang lawan ibu hari ini kami lanjutkan lawan ibu di muka liwar dire yo taros mentang kada sing lakian kalau lawan ibu ulun mendoakan mudahan bahagia taros bu aipian lalu kita berlanjut mangai pemadihinan madihin di sini di Anjir Muara kita bertemuan salam dari kami lawan kian beretaan kami dari negara atau dari kandangan jadi tong ulun pulang melanjutkan tampulo to di sini kila kita bertemuan ujar kawan tadi kita doa tampulo berdepatan lalu ulun doakan pian saberetaan mudahan berkat kita di sini kekumpulan kita sampai ke surga tak kumpulan beretaan jadi nang betaros kami bermadihinan kepada ibu bapak hari ini saberetaan nang ada di sini ulun mau ucapakan jadi nang tak lupa ulun menarusakan sedikit kami menyapa lawan pian beretaan madihin pemula kami memainakan berhubung nih kita tempat nih posisi ngalih nang bebujuran satu mat berdiri kami melihat pian jadi wan bapak ibu buhan Anjir Muara hari ini bertemuan kami bersyukur benar lawan pian berdapatan jadi nang tak lupa kami ucapakan selamat nang berjumpa kita saberetaan jadi mangai ulun hanya mau ucapakan madihin di sini kita nang dua kali insyaallah membawakan jadi nang tak lupa sekadar terima kasih lawan tuan rumah kami ucapakan karena tuh kipas angin sudah genal di belakang mana tuh anginnya liwar kada deresan juga terima kasih ada banyak kopi sudah diulahakan tak ingat bang ulun bila sawaktu bisokan nang ini banyak kopi paling nyaman wadai bakawan wadai jadi bang ulun pulang melanjutkan asa hendak madihin ulun nih berdiri kamu kak bebujuran nyaman tak parah lawan gitu acil nang jende betahan nyaman kil salajur lawan pian ulun mama lalu bang ulun hari ini melanjutkan
kepada ibu bapak di sini bertaan lawan Bu hentian kami ucapkan nang mana sudah hadir mudahan kaina bulik Bu hentian salamatan apa hajat kita bertaan dikabulkan jadi lawan amang pulang sapa akan menyapa lawan ibu nang bak kacamata nang bakar rudung hirang jadi lawan ibu ulun menyapa pian kami ini menyapa langsung tak tawa sampian orang itu tawanya liwar kama manisan cuma Bu sayang ini seribu sayap senyum pian manis tapi ampun orang lalu pemakai ulun meneruskan jangan topang lagi gitu direyu pian kasihan ibu di muka kalau sidin cemburu hari ini mana rawangkan jadi lawan ibu ulun melanjutkan maklumi bang ulun Bu isi kawan ulun nang ini orangnya liur beung jadi wan pian ulun mamadahakan ujar to trauma sidin di belakian to acil di belakang pian mamadahakan jadi lawan acil tadi tuh kembali kita pulang besapaan tadi kacamata sudah disapa pian kalau kita terfokus acil karudung putih nang pian berdiri ulun menyapa akan dilihat tuh acilnya harap bener beaksian ditambah pangkaning liwar kalalan tika itu kaning pian tina mangumpang parang lalu bang ulun kaai meneruskan tadi nang itu kakak sudah disapa amang jadi ulun menyapa mangai nang lawan kakak maing putih anak diasuhan taguringan dilihat tuh nang anak liwar kahahalusan cuman tupang jua di bawah saruhan jadi lawan pian lamun dilihat awaknya paling hanya sabulanan tahun lebih sabulan paling 2 bulanan jadi kita berdoa hari ini bertaat mudahan anak pian selalu disehatkan ini sasar Tuhan kada panangisan bila cukup setahun mudahan betianan pulang betianan pulang jadi wan acil di sini ulun padahi bila nyatu setahun genap tupang pasti bila hendak betianan ulun ada solusi jadi lawan pian bila malam sanayan lawan malam Jumat rancaki digawe lawan pian kilai jangan besok kafe lalu bang ulun mangai melanjutkan terfokus lawan bapak berdiri di belakang nang sidin hari ini pakai baju sasirangan jadi nang lawan bapak nah tatawa pian ulun hari ini pak ai menyapa pian dilihat bangsa singut pian labet bujuran bila pina labet pak ai dilerepakan nyaman mencium bini kada gelietan jadi wan bapak di sini ulun padahi kada hendak malarap ulun juga pasti karena apa ai ulun ada pengalaman di rumah lawan bini ujar tuh si singut kada usah tuh dilerep kada usah dipanjangin nyaman tuh ujarnya pabila maram hari pabila nyaman cium asa mencocok di pipi jadi bang ulun mangai mana rusakan jadi nang lawan bapak tadi sudah disapa pian lalu kita berterus menyapa kakak MC coba lihat amang kalau sakilas pintas mahirip soibah sadarlah sampian jadi nang lawan kakak ini kakak MC hari ini ulun doakan mudahan Juma MC selalu dilancarkan Jupian ma MC mudahan tuh selalu diberikan keberkahan ini amang harni waktu malihat pian ada tadi bepandiran ujar imbah madihin hendak minta nomor pian jadi bang ulun di sini berlanjut aja masalah tadi nomor tak itu bagaya masalah tadi nomor ulun kada hendak meminta nang ini tuh bang kaai ulah-ulah inya aja jadi bang ulun lawan pian sudah tadi kaai mendoa akan terfokus lawan abang nang
awak pina tinggi. Jadi kalau dilihat awak kagak benar potongan kayak polisi. Lalu lawan pian sakadar ulun liati baju kima di bawah ada taki mai. Cabut lagi mai. Jadi Bang Ulun di sini berlanjut aja. Tadi sudah Bang Pian, tadi Bang menyapa ujar ada kayak polisi Pian tadi tentunya tak salah madihin sudah membawa. Abang memang lihat sayang liwar tukang senyum Pian liwar manisnya. Jadi lawan kakak kayak tadi polisi Pian ti berkata lamuninya Bang Ulun lain pikirannya Pian beawak tinggi nang kayak tentara. Kayak tentara. Jadi lawan abang sudah kami sapakan cuman mangimai baju kayaknya Sidin Supan. Makanya baju Sidin langsung aja dikapit mangai lawan tangan. Sidin beelesan ujar parut kalah makan. Jadi lawan Pian mudahan sehat terus ulun mendoakan. Terbagus lawan ibu nang bebaju ngapa nang itu warna Pian. Nang jelasnya Sidin nang awak tagi moy pada tuh nang kawan. Nang karudung coklat berduduk di belakang. Lalu ulun hari ini menyapa Pian. Waktu ulun memandang Sidin tak korehing tadi nang kehadapan. Kalau tuh dilihat ada amas Pian genal saling genalan. Jadi alhamdulillah ulun mau ucapakan mudahan ibu-ibu bertaan para jekian. Amas buhan Pian Bu Aisyah makin tahun mudahan makin banyak kami doakan. Jadi tuh mudahan Pian setiap hari amas nang di tangan mudahan bertambah lagi. Kaina bertambah banyak sampai kaki gigi. Kaki gigi. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan desal genal nang duduk di belakang. Jadi lawan Habib kami ucapkan selamat Bang kita di sini bertemuan. Doakan kami Bipai ini sarumbungan. Jadi lawan Habib kami mendoakan kayaknya nang handak bulik di doakan mudahan Pian bulik bertaan salamatan. Jadi alhamdulillah ini nang lawan Habib beserta guru-guru hari ini bertemuan. Mudahan berkat Habib di sini juga saruan acara hari ini diberi keberkahan dan segala hajat kita dikabulkan. Lawan nih Bang Habib kita hari ini bertemuan mudahan sampai ke surga kita tak kumpulan. Allah tak kumpulan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan terfokus wan ibu tadi duduk pembelakangan. Japai kipas angin mengikuti di tangan. Dasar tuh ibunya saling gemoyan sama ambil Pian laki kadeda karugian. Karena lawan Pian buai ulun padahkan bila gemoy kaya Pian ideman lalakian. Jadi Bang Mangai juga ulun tarusakan bujur ujar Pian bila belaki gemoy nang laki makin sayang. Abang bila begesakan sanggup ada bertilaman. Cuman wan Pian ulun pulang memadahakan kayaknya babini gemoy juga tuh ada buai karugian. Saumpama Pian kaina memasuki hari malam kaina lawan lagi bisa rabeh ranjang. Laluan Pian ulun menarusakan jadi nang lawan ibu mudahan bahagia terus bubuhan Pian. Jadi bagus saja awak nang gimoy-gimoy kayak bubuhan Pian. Artinya Pian sehat lawan tanang pikiran. Lawan bangsa butik ada juga minus awak saling gimoyan. Kasihan nang laki ada kaberesan. Jadi wan Pian ulun mendoakan mudahan sukses taruh
pian beretaan lawan juwe cilai sabuting ulun bepasan cukupai sudah tayito cilai awak sampian jangan lagi pian terlalu panggencang makan cilai terlalu gencang sangat membahayakan pas naik ke rumah bisa kada muat lawan. Jadi wan pian kami hari ini hanya mendoakan mudahan sehat terus buntian para jekian. Terbukos lawan kakak nang baju biru malam. Kalau tuh dilihat kayaknya betianan. Jadi hari ini ulun doakan bila melahirkan mudahan salamatan. Ala salamatan. Pinanahap benar menyambet acil betianan coba pian tuh takuni sudahkah belekian kalau pang diai pian tapang tangguh tak tangguh orang bujang jadi wan acil ulun handak betakonan nang pian tuhin tadi disambet betianan pian betianan cil pang bujuren ujar diai kade coba gitu beesa pian disapa akan jadi nang lawan kakak sebelum gini doa lawan pian ulun panjatkan pian tupang bujang atau sudah belekian jadi sudah beleki ayo ha ulun doakan mudahan tunang laki makin hari tambah sayang mudahan bang pian selalu para jekian mudahan bulan ini kai pian betianan. Jadi pang pian ada tadi betakonan sudahkah ujar pian kakaknya belekian ujar tadi sudah lawan pian memadahakan ini nah lakinya lagi aur bemadihinan lalu pang ulun pangai mana rusakan jadi kayak gitu kehandakan pian jadi nang lawan kakak kita nang hari ini hanya bergegayaan jadi nang betarus kita besasapaan tadi nang itu ibu duduk di belakang tuh ya tak korehing pulang lalu lawan pian ulun nang hari ini sakadar menyampaikan mudahan sehat terus buai awak sampian lalu kita belanjut mangai pemandihinan terbungkus lawan ibu nang bak kacamata lawan anak sidin menjeret tuh talinya nang ada di belakang jadi nang lawan ibu mulai awal tadi sidin nang berduduk mangai kada sing jauhan berarti sidin sanang melihat pemandihinan jadi mudahan pian selalu sehat badan nah itu anak pian matanya menjalang kalau anak pian buai ulun doakan bila lulus sekolah mudahan lakas belekian Allah belekian jadi pang ulun di sini melanjuti tadi pang mangemira di KKMC bilanya mangemira hari ini ulun padahi kai mangemira pian harus hati-hati bila ada beizin videonya kada jadi tapi video pian kai hari ini ulun jamin jadi asal nomor HP lawan ulun memberi lalu pang ulun mangai mana rusakan lawan ang KKMC ulun mau ucapakan sudah tahu ay kalau ini kawan ulun kai orangnya begungan ini pang orangnya kai liur beungan selain liur beungan orangnya bebulan Allah bebulan jadi pang ulun belanjut haja manjang ngerti pang pian bebulan nanti pangjernya jilai pang ulun di sini wan pian ama ngasih infonya ulan ini bulanan jilai karena cinta karena cinta jadi alhamdulillah hari ini berdekatan nang lawan kakak MC
bilang pina gelisah nang apa dipikirkan. Lalu lawan pian ulun main puakan, kaai satu mat lagi kami bemadihinan. Kaina imbah ini ayo hama si pian, cuman bangsa puting ulun main puakan. Bila hendak main si kaai bepada haja pian jangan supan-supan, supaya nih acara kita berjalan lancar nang sesuai harapan. Lalu hari ini mangai ulun lanjuti, ada kalau bapak nang disambet sasingot tadi sidin tapanjengi, sidinnya bejugit mangai kamu kasini. Kalau sakilas pintas kayak berpatiin jadi on bapak bejugit tohin tadi ulun lawan pian mendoakan hari ini. Sidin berdua bejugit mangawani, ulun doakan sehat setiap hari. Mudahan bedudu dua, mudahan bebini lagi. Bebini lagi, bapak tunak ini mangai main puakan nang baju sasirangan. Dilihat dari muka hendak kai bebinian, tapi lawan bini kayaknya takutan. Jadi wan bapak ulun kasih infonya, bila pian hendak bini dua, tapi kada diizinkan oleh bini Tuhan. Berarti nasib kita pak ai berdua sama. Berdua sama, jadi nang lawan bapak kami mendoakan mudahan bulan kian selalu sehat badan. Apa hajat kian mudahan dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan kepada ibu bapak di sini berkat. Coba lihat ibu nang sidin mangamira mangai nang hanyar datang. Dilihat dari muha bujur pina tuha tapi harap beaksian. Sidin bang beaksi mangai ngini saruan. Lalu lawan pian ulun ada pasan sedikit gesan pian. Jangan saruan haja pian buai beaksi tuyat habis-habisan. Tapi bila di rumah mangleh waktu malam kaina to beaksi jual habis-habisan di hadapan laki pian. Ada ini kadek mangai saruan haja nang sidin beaksian. Pas di hadapan laki hanya pupur bebiji nang disapuakan. Pas laki mencium kasihan kalimpanan. Ala kalimpanan. Jadi bang ulun pulang melanjutakan, mungkin lawan laki jual sawaktu malam. Di aisidin bebingking liwar habis-habisan. Jadi lawan acil kami doakan mudahan kabul terus cilai hajat pian. Kita pulang di lawan tuh kakak imsi nang di muka. Ulun lihat tadi aur tang maliyati jem haja di tangannya. Bila hendak ma imsi kaai tuh bepada lawan kami di muka. Atau bila perlu kai nama imsi ulun mangawaninya. Tapi jupian lawan ulun dibagi dua. Kalau bang ulun mangai menarusakan lawan kakak imsi hadang dahulu satu matai lagi bertahan. Jadi ujar kakak mangai nang kada papa sudah main puakan. Jadi nang tak lupa kita melanjutakan. Nang ini tadi abang kemana anak pian, maka tadi anak diangkut bini pian. Sidin mangamira mangai nang hari ini langsung ulun doakan mudahan sehat terus pian laki binian. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Dua buting haja ulun mendoakan. Sabuting doa tadi 5.000 memberi pian. Memberi pian. Kalau belanjut kami bemadihinan, lawan tadi kakak sudah pian doakan. Cuman dua puting aja pian mendoakan. Ulang dua putingnya juga mendoakan. Dimana pian begena kak itu selalu pian dalam lindungan. Dan pian naik haji kaina sakaluarga. Berarti 4 puting kami mendoakan. Dikali 5.000 berarti 20. Ulun main bukan kaina nang 20 kami anggap tahu
kacang. Jadi wan pian ulun melanjutakan. Kami taai tadi cuma begegeyaan. Jadi lawan ibu di sini saberetaan. Anang tuh bekipas kayaknya kapanasan. Bila pian bekipas panat ku bangkaai bekipas lawan tangan. Ulun hakun aja mangipasi akan. Lalu Bang Ulun terus melanjutakan. Tahu benar amang ading bebeju habang nang kotak di tangan. Pada dilihat muha inya masih bujangan. Jadi lawan pian nang mana masih bujang. Ulun mendoakan mudahan tu jodohnya lakas mendapatkan. Nyaman lakas jua duduk di palaminan. Lawan tadi ading amang hendak bepasan lawan pian sabuting haja. Bilanya hendak lakas tak dapat lakinya. Bila mencari laki ada usah melihat dari segi muhanya. Parahak ada bungas asal bungas ahlaknya. Parahak ada sugih asal inya setia. Maka mencari laki ulun kasih contohnya. Bila mencari laki kakaya amang haja. Jadi Bang Acil nang karudung irang tak kulibimu. Sidin tak kulibi. Nah tadi Bang Mangai kayak gini bentuknya. Jadi untuk Acil ulun melanjutkan haja. Pian tak kulibi sila itu pas haja. Karena ujar amang bila mencari laki kada usah bungas asal inya setia. Kada usah berduit asal nang ujar amang tadi bagus akhlaknya. Jadi ujar contoh kakaya amang aja. Mana kada berduit tinggal hilang nyawa. Jadi bang kami lawan pian memadahakan. Mungkin waktu jua nang memisahakan. Insya Allah kaina madihin 2 kali kami memainkan. Maras kakak imsi menunggui kalawasan. Mana tadi inya di itu matanya mengijipi lawan amang. Jadi wan pian ulun doa akan nang ada tuh di sini amin akan beretaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan juga berkat di sini kita tak dapat. Kita panjang umur beretaan beawak sehat. Mudahan sehat kita sehat walafiat. Mudahan sehat kita iman bertambah kuat. Mudahan rezeki beretaan meningkat. Segala usaha mudahan berberkat. Tidak bulik di sini mudahan kabul hajat. Mudahan beretaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan beretaan kita pulang selamat dari dunia ini sampai ke akhirat. Jadi tadi doa sudah mau ucapkan. Nang ini amang harni ada malang kenakan. Cuman ini ulun jua hendak sabuting lawan pian mendoakan. Jadi ini doa gasan bubuhan kita di sini beretaan. Nang harani hidup kita kada belewesan. Paling 70 tahun nang matian. Jadi mudahan kita buai nang ini hidup beretaan salamatan. Jadi ulun berdoa lawan pian beretaan. Mudahan beretaan di sini nang saruan. Kita panjang umur beretaan sehat badan. Kita awak sehat di jalan ketaatan. Jadi tuh mudahan kita para rezekian. Rezeki didapat diberi keberkahan. Mudahan beretaan rezeki pina sulit mudahan dimudahkan. Rezeki sedikit mudahan rezeki kita makin ditambah Tuhan. Rezeki di langit mudahan diturunkan. Rezeki deres mudahan nang kaya hujan. Nang belum belaki atau belum bebini mudahan tu jodohnya lakas mendapatkan. Mudahan bang jua nang ada kahutang mudahan cepat punahan. Mudahan beretaan nang apa hajat kita mudahan dikabulkan. Doa nang terpenting lawan pian beretaan di dunia ke akhirat kita diselamatkan. Jadi minta rela lawan pian beretaan. Mungkin nih madihin kami nang pemula bu
buai membawa akan aur pisau haja nang diingkoti pian aur palo haja nang bisa puihakan ini amang harni kada jiwa pian paham lalu nang belanjut kita bermadihinan lawan ibu nang tadi nang janda bertahan kami meminta rela manggaya impian cuman saumpama dalam setahun ini ada orang nang berdatang berarti doa kami buai dikabulkan jadi bangsa puting kami buai berpasan bila kawin pulang undang bermadihinan bermadihinan jadi nang betarus kami bermadihinan mungkin sampai di sini kita beri laan tak salah lawan hilaf minta maaf beretaan kami bermadihin hanya menghibur pian jadi nang terakhir pantun kami bawakan kalau bang ada nang ini sumur di ladang boleh katu kaina kami manumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang kita dilain waktu kawa berjumpa lagi kalau bang ada itu jarum nang patah jangan pian disimpan kilai ka dalam pate bila kami madihin ada berkata salah kami meminta maaf lawan pian hari ini doa nang penutup besan anjir muara amin akan beretaan mudahan bang pian ini bisa pian itu anjir muara tadi nang bangarang mudahan bisa sini itu selalu aman terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan diselamatkan mudahan bisa sini diberi keberkahan seluruh masyarakatnya begawi para jekian lalu yang terakhir kami ucapkan Assalamualaikum minta rela bertahan kami bersatu suara bertahan ke pasar menukar panci panci ditukar imbah tengah hari tuh pina gelisah kakak imsi abang jelawas benar kada juga dia hiri Oke, tepuk tangan dulu untuk Nurul Fata Official. Masya Allah ya, luar biasa, sangat menghibur kita semua. Jadi tidak hanya bersolawat aja ya kakak ya, tapi juga bermadihin. Luar biasa, terima kasih sekali lagi untuk tim dari Nurul Fata Official yang jauh-jauh dari Nagara, kakaklah berataan lah. Mudah-mudahan buhan pian sehatan berataan, amin ya robbal alamin. Oke, tentunya untuk Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentunya pada siang hari ini kami ucapkan selamat datang sekali lagi di acara resepsi pernikahan antara Hanafi dan juga Aisyah pada siang hari ini. Tentunya kami memohon doa dan juga restu Bapak Ibu sekalian. Kita doakan bersama semoga kedua mempelai menjadi pasangan yang berbahagia, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami persilahkan tentunya kepada Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia untuk menikmati hidangan makanan ataupun minuman yang telah tersedia pada siang hari ini. Dan kami informasikan juga pada saat ini kedua mempelai sedang melakukan prosesi foto berdua. Dan setelah ini kita juga akan ada rangkaian acara berikutnya yaitu prosesi lempar bunga dan juga prosesi pemotongan kue ya. Jadi nanti sehabis ini untuk kakak-kakak ataupun bapak ibu untuk bisa segera merapat karena mumpung masih ramai ya pada siang hari ini, jadi kita akan segera melakukan sehabis ini sebelum break zuhur kita akan melakukan prosesi lempar bunga atau prosesi pemotongan kue.